Murimi wa miraa mu biashara na musiasa kumegembe James Mithika ugite kuri na weru wa miraa kwagira nkuruki nthiguruni ya Somalia kumane na ndionge ya rais wa nthiguru gukinyaja Kenya ugite na kwirigira rwaria rwa wendia wa miraa nthiguruni rukarirwa akiwa bo bugatwika utethio bunene kagiteno kauna atariritie njire iria njega kiri wendia bobo na gutigira antu baba ingeni bakwewa baruka kana license ya kwendia kimera giki Somalia kiri kirumi kiria ikwerekana kurumanu antu ka Jumamosi Mithika ugite gute untu tabunu untu ameru bari na njire iria itumairwa kiri gwika kirumi. Nicholas Chabari na chona njira indi Waborando ya gucheria mbetere ya mathina mamarumirite kimera akia miraa muno mantuni makoneni na gwendia nthiguru ya Somalia mathiete na mbere gogo mubiashara kinya amurimi umonene wa miraa James Mithika na ebumiritie na kuga ende thina nwi ria kube kuthira nyuma ya mutongeria wa mugongo Daktari William Ruto kuonaniria aina moroto wa ukara nthiguru na mutongeria wa nthiguru Somalia to Sheikh Mohammed nikenda abaraniria na ina gwirigiro rwa miraa rukaithiro ruri mbere mantuni mara makaithiro makiarirwa ni twetirwe ginya memorandum mwetu na ito wina witikio ati nteto cia miraa nirakinyire ara ongwa twenda nirakinyire president na ibwa muno sana nkatho na nchune rais wa Kenya no ntumantu a miraa yarokinyirire na witikio bwetu ni ati kinya mubango bya wita Mohammed Sheikh Mohammed mukathe president wa Somalia ni untu wakiriro kirore birwe antu baku bembe baikuririra iromba rietu still no yara twakwirire license ni chiaramwe ito awe license yokamata miraa na ndre Kithomba tindege cia antu batano ni to awe license yokamata miraa na barabara no ndito kamata na barabara ni to awe license yokamata miraa na bari kuri ogwende Mithika arigo gutire muntu abatiri kwithirwa kiringa kibarauga ano atetheretie mantu mama mathina mbe na kuonekana makiujura mushidi wandwe iwowe murimi mu biashara turawatania nawe mbaru te muntu noriku so wetarwa rero yae kuri muntu ukwenda kuende noe la ingwe mira hakuna sisi sote katika hizi vita tuko washidi bweta muntu no uriku ureta mpatho ndene ya ikundi bya miraa itwabwithiri thurano twina vitengo mbalimbali twina kitengo kia Igembe South kinotongere bwakyo kia Igembe Central kia Igembe North na nya town cietu so brankwira antu betu reke bukareka adui au kuma atiati aambire kureta mpatho ndene ya ikundi bibi yetu na bokonene na kirumi igiantu wa Jumamosi kikonenia na utui na wendia abo miraa James ariuga butonto nonto rwiro atwa itire nawe tho kuri muntu wetu mbati mbaya uratwire miraa mbere kirumi kia twekire meri 3 twina njira ya kutherania batu twina thiri twithanio turi antu ba miraa na ume no menyo twakara nthi tuone nontu kombo twika kuri nya muntu tamenyere tukua u nwe twamuthambia ura tuthambana cia twiki miru Kumegebe North Peter Class Chabari.